omo besi uso a ohu bibi ewo me mu a oma omo baaye Awurade nhyira wo bebre anya yize so obi betimi ehunu se bra obabi a wo bia thumbs up na nhyira wo papa enti Sompa Nkomo goes to Al Jazeera they say e international Awurade ayebi yeda ase papa edo nyame ase ekwe yayi ni so ntimi ze champion edru mu nte ho a na mu de nyina aka ho na matete ho case number 1 Dennis Frimpong ayi no free by akomadan or your complainant respondent Emmanuel Ochre kononom kwapra kwa Oheneni go akola na be dikan na ne brand be dika kaza nya baya tenase Dennis at say oba show iswa your Bible Quran be focus ya kasa preko anybody ade he na ope ko yan sorry yo nakaba ne de different kasa aweyo di yada wo ho achim wada amalo maame yasam ketwa e post kwa ni akotete obo nya wona David di pin awo gori atoma ye statue garden eni etwa nsuya ama obayiye betitu ani so wo ya dia na edo kokoro so aseme bo a ma peja kosure bodi eyeme Frimpong Dennis mi kura me Bible sasem wa mekan Trudo mini tro na ka benya me boa me oda yanko Dennis asem be na da odi aba Mami asem ne nyina ne se mi fra komadan mo na mi fa ne se efri bichim ba komadan na ye ba betena mo abetena komadan be mfie nan ni nti yewo ma na menua kitwa de no mu ni me nchen akire na mekofa o mo bae abaye ye unua menua o maame ba o papa ba na o maame we me maame afrim okay na kasa ne nyamu ye wo honoma na madam bi nso ye ni fie di nhwani mu okay e friend antisi na menua nketwa na ye akuafo me meto no maame no owujae no na yesusa me ana mafo so ahwe nkra ya ne me nana na maame no hu se de me bre ne se de nkra ne nso no omsi ye boafo esifa okay maame kwafu ma menua nkitue ne me yere timi kogya no otutu nkate odo yese nti mu ana maame ka kire me se so oboduam IBJ call Sompa live no so ababa obi di jamfu amere oso hia wo number tene one ne nkoka no hopleko papa yanko ba chaw ana maame ne yese na ni jiminua ne ho na opese ode ne betena kumase ema akra ne ko school e kumase unua ketue minua ketue mo nti okansa no e maame bo me nanana mane yo e maame nanana yese ompene so na chese sata munua ne nana obechem na minua ni me nana obechem okay nti me nana yese ompene so na me ka kire ne se ante sisi me nana no me frɛ na ante prekope IBJ odi ante ready ebebo sisi no se de asetena mosi akoye no me kura nklafo enkura nsu ye ntafo mu mienu nyina be ka me ho ma ye nipa nsia wakasa wawofo me akasa ma wofo na sisi munyo lazy 34 years man asri wade se fifth Mary and wade han oyodi yona yankoi nti emu ana maame ne ka se ode akola na beko me nana ka se ompene na maame ne yese ne ode akola na beba behwe kumase esa ade na banti se akola ni je ho so obetena ye nyina ye hu kwan ya de befa so nti ode akola ne ba kumase na akola ne ko school na ode akola ne ba kumase na osan de ne ba akomadan nti ode ne ba akomadan no a o yese still na obesan de akola na ba betena kumase na still na me oledi mpene nti me flame me maame ba ko abofo e friend mama ene ne kasa ya me maame enua ene ne kasa ya na ono so ne o maame no so kasa ya sana maame ne be pene ame ye de akola no abakumase nti madam no de akola ne ba kumase no
ono san ba akoma dan on mo no ekuani ododon kakra kakra nti odi akra ne bere ne ma omotse akra na ana omne ne betena ewukumase ya nti na menti akra ne nkada madam ne ya no aka kyerem se oh akra ne ho ye na tambia mebusiusa na akra na ase no se wo ne ho ye nti dakro me wo afum ana me phone ringe ye na me pick call no me pick call na yemi nua kitu ai o se bla ma bo na me so waba hen no so waba akoma dan na me se adai no se o nye bibia ni nua keto ba ko na yale na o ma me se o mo fa na mla mi wa se wonu mom na yale ana me de me frafum mo na me ba afie ma nwie madwuma kola se de osi ba your friends ana eye ma homete ana me ba afie me ne me yire nyina ba afie nti e bedru fie no na mbusan se ataade ana oso atesa na oso bla nye bibia na se unua ne frikumase aba akoma dan ana me se mata na de na oso atesa na oso bla nye bibia ana me de me yedi nti mi wa se onen me yire no adim komo aka kire ne se since obetena kumase ni nyina ma me ne babi wo ha no ma wo se 35 years to 34 ma me no kwatena ne nchen ma me no kwatena ne nchen since oba yire nyina boy ne na dasa akura jankaba na ya befena kokumase no ma me ne pa wo 34 e de na dane ne yire sa sabi e di na kuno sa da bia de be chi bia osini so ndi akra ne kan sa kire me yire no me yire bo mama ne no mama eye ma homete sa the whole day manidi misusa ma de echi nti ade echi ye no ana ma me na nkasa e ba me ho e ofie eno obechia me na me jesu na mana kunwa na otena se na me frɛ me yire kan ho ana me busa na kwan so ana osi o anopa die boko na atama ye mu no de ntie ma ata e ba ye ana opeso no me bedi ho nkom na mse mama adai ana osi yan ata ka kire ne se odin ba kumase no ne ba be ma ye fle ni hima ene na dasa ma hima 34 years yo ama ne so ate unua no say me nua no 14 years hima wo bedam ena ne papa say didi atam say Ghana de say yesika odio sogo me do nyame hima me do be set record oso mu wo sika na papa ye wie ya fa krakona kwa case osi ba bia ye de be ko bia ye mfa nko na odio so ne yate bi akra ne papa nsamfo a wo keka sa Ghana de say sika talk to her uni obiase so na mama no mamu ma ya enu ho ya mu nyimfrim enu ho akra ne kra wa ha nkasa ye bebu sa akra no predodo awadi no ene de ye ya ho no totumi de hye no ko na ye ya wanka no ni nyine bekom ansana papa ne nsama wo boro so se enko ba bia na Ghana de ye sika no se ne ba 34 eni akola 14 no ye nyina me ne me sister champo ya bopala ni akona hima no wadi yen ai se sare be so pema ti ye be ko ye be dware ni abopala ni akona wadi yen ai sare be si wo de bra kasa nti mama ne ba sa wo pedi kwasi asem sabi na papa panimu tumi ka se Ghana de enko ba bia eye sika mi se hima me ne Mr. Champo be ko no wadi yen so anya tere som da me da Mr. Champo da no wadi fifi no wadi yen bra de kasa na me busa ne kwan so ana osi o Dennis asem ni se na atae dai aka akyerem na me fle hima no hima kla agya tuma onya asem papa bia anya dai enka nti se ye ya asem ne dai na mse mama na asem we de ya asem kese asem we de me nko amege to me ho so a enye yie nti o ma me mo abusuan na ma ne de abusuan ne be ka bia no me ka akere no ana me flem papa na me bom papa amane ana me papa se asem we de won ti ase o be kire boy no ana me papa di nkoma na me ka kire papa se ma me no o yesenka oboa me de nka ne yie mu na nka ne ade abaro oboa bai na miminim sese na odi akra ne ko amana ye dai akwakosi nti se sabade a akra ne sese oto so onko school biem nti onko school dia ne enfa akra ne nto adwumam ne ehunu kwan a o so ya fu obi aye onia sei o enfa ne to adwumam na ni pakra ne fa ne huni mama manye se bia o nfa ne to adwumam no nfa ne huni
Me boy me papa na man ye na o kan sa na am si da bi. Any o papa kasa de na say ye kwa hunti atwetwe kwa. Nya de asam na be na ko be. Me papa nua kra. Piano to ball bi so. Na me ye nka asem. Na Otumi ne papa nua ho na um ja na ma ne ko tena obi nchen. Yes e bi wu e bi tiase. De dada wisia eye no kore. Ka ne papa nua no a ko anye kola na ntena hwe school. Ko abetena obi nchen. Emma kola 14, Bema 34. Awale no. Mama since na kuno. Since me mama wu ye nyina kola no. Me an ma hwe kola na me ne me nana na hwe kola na ma ma ba bepim family. Nti ye bo mama na mane no mama ne de wanya sem papa bia anka nkire ye. Abije mpenzi. Asema papa no e kan na me record ya me de ba ye no. Eti mate, akra ne be kan de. Bro fine. What do you think say? Ai. France. Nese Bema 34 fa kola 14. Ni etimi sa be kase Ghana de enko ba bia na ye sika. Ye be. Yo, so for me better on what tifu ase. Sabe Dr. Gofa Trance. Simaka kra bi fatie oni pedua no ho asem. Ifise da bia ni pedua no kasa kire. Ne nam se enti ni pedua ne kasa enti na mre bia ya refu yam. So tie radio no a ye number no. Sa na hwe TV ni so a for phone ne twa be fa TV no. Quadrasta Wambre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Rofa ye mo yedra ye de yan kase ye koko na anwuna dre the fish adre bai obi obanu bibia wa dance odi fa adre ho obi se ma ni so breme menum rofa mo yedro no na nyame adom bibia akọ first ni nanti kakra bi ni makoma na ebo mi peri enam nim grow farm agedro no ni nyina agyae me nsade me nan na yem titiriti me nim grow farm agedro no enam ntibiem empompo na ebobo me na epai ebo me na epai me nim grow farm agedro no enam ni nyina ahwete first dura na dwo a me mini kogua ma mini abeto a me ntimi na me nim grow farm agedro no enam bibia ye fine na de yabetwam to a enne grow fine agidini eye nua ma no menstrual disorders eno nti ye beka ho asem nti wo yoba yi wasum se de be ya mre bia ba no go farm agedro no na siesiu no aye kama da bia e ba ye so oba mie oni sabusumi bia obehu unsabu anim enye sa edo hawo kese de bebrew wonu go farm agedro no esiesi oba e ma oba wo ye kama efisa doctor for aye hwemu ahu se yeyi ema edubi esi ho a emu enson ana insia e wo menstrual challenges na sa ema nsian ba ko benya miscarriages onyem na asai onu go farm agedro no a ebebo asisi dipeduan ama dipeduan ai fine die da bia e ba ye kan se nyankopon wode oba bia kosua gya okwan na aba asase wi so ti sa kosua no eno na wo begina so e de afaba eno na begina so de aye o menses ti be bia no go farm agedro no se de be ya busu bi bia no obehu nsabu anim enkosua odi gya okwan ba e 1 million wunya 13 years no na ka 300,000 which is 700,000 ashe ebekwa kodu omre obedu mpanyin fe so yeka so wanya menopause num go farm agedro no se de beboa asiesiu ama oni padua aye kama owie no asama hormones ronko estrogen progesterone follicle stimulating hormones some hormones no ba obegina so dia to kosua na dia fafuro onum go farm agedro no ebeboa asiesiu ni padua ama ni padua aye kama menstrual disorders ni mu ahodo bebre obi wo ho a emfie du no omo ne nsa onum go farm agedro da ba bedru obi wo ho a emfie du no on top pad yare num go farm agedro no obi de ba no obo ne nsa no onum go farm agedro no ani nyina bejae obi de ba entwa obi de ba o ti ya o kese pa onum go farm agedro no ebeboa ama ni bia e fine saa na obi de ba no otwa adwadwo emfie du se de ye ka no ho menses anim onum go farm agedro no a bibia be fine obi de ba gi se rush ne ko hospital if se moja na ba esu entwa gusumi no ba gusu ye ne menses onum go farm agedro no a eboa siesie oni padua no ema ni padua no kama da bia ye ba yetu enu ama no mfu mu a mu use contraceptives e de bom ho ban no ya ben doctor hospital na on chew se we na ni moja be fa enye sa obegyae no na menses na sizi eno so timi si awo ni be kwan onum go farm agedro no a ebeboa oni padua no asiesiu ama wa ye kama saa na nipadua no emre bia no emoja enam yemu ekọ no eno na maye nipa
if se mogya no oye somafo on na di nuane no e friend nutrients and from a no friend oxygen e ko nipadua na kwa nyina se de be ya nipadua no be grow fine dese nyame anya adom na srade be wrewre ntini mu a emma mogya ne ntimi nru afri ye esa mogya ne ekonya a doctor for to the low density lipoprotein wan hwe ya e do how kese de be brew ngo fa mageduro no se de be ya betimi ama mogya ne abo apro ye enye sa e do how kese be brew se de ye ka no srade betimi ade da won tirin ama doctor for afraid atherosclerosis next sem from no friend oxygen no enru wadwene mu ntam saa frama ya enru wadwene mu ntam ade e ba ne se wadwene cells no se ewu de so wa no ewu a next wa no e chia de so wonsa ewu a na wonsa no ontimi mpegya dompedum mu so ontimi mpegya obi tia fom a so atia fom so saa na obi da omini kotoa na omina kotoa ontimi na obi ada na dwono kra o se aso gya gu ne nase de nase sese no onu go fa magado na bibia be fine obi tira fa akoche ana ogina fa akoche a na ne nase pegya ne nyina kire se yare boni awrewra ni pedua no ano tiri ase no go fine no yesa obekọ doctor dakro ade doctor beka kire se ade bi wo mu e fere sodium e kosro nti nchiri meni biem cholesterol level ne kosro nti anwa na mono meni biem saa na sugar level ne kosro nti asichire meni biem e yesa na de wo how bibri abetu ni pedua no so no go fa mageduro no se de be beboa na yi saa srade afri ntinim ama ni pedua no aye kama na saa yarewe kan towa yare kese ifi saa yare asrade di bai a doctor for to the dini silent killers ebekum boko di kan ye pressure stroke heart attack septicemia saa yare ya boso nyina ye preventable betimi asia no kwan ni nyina na momojam no go fa mageduro no se de be beboa ama ni pedua aye fine ya de ya kase ye kokoo da ye dre ti se wo ho dan so ani su briw wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho no go fa mageduro no wo ho na won sa no na yo titiriti wakoma bo periperi wo na tika kre bi no abre mu a na wo ye ma hyew wadura ne go fine idura na dwuna won timi na no go fa mageduro no ye nua ma menstrual disorders no go fa mageduro no ebeboa empompo bo na epai bo na epai ebo tirimu a ediwo na eba obi adware wie no giso kofa ahwe na odi adwene ho ngo fa mageduro no saa na yo ba na bema na so watenka ate ayira ada oni atenka ayare ngo fa mageduro no ba bi eto aduro bia obenya bi Ashanti region ha de ye ba ye nhyeda emmoso efise ubowura drugstore pharmacy herba obenya go fa mageduro no na emom se wo nkrama mu ne npetemu a ko kanshi drug lane kinswalk herba tinatet na naboache angel Pash obenya go fa mageduro no asama fonko Ekus Pharmacy House of Drug with Dama obenya bi asama Ekus Pharmacy House of Drug with Dama yasansi subie Koforidua Gamson Pharmacy obenya go fa mageduro no enkoko Hillside Isaac Drugstore obenya bi wo sunyan akoka peba Mose Green Light obenya bi Tachiman Abido Depot wa himfie opposite obenya bi Brekum Dr. Clemento main station ho obenya bi Takwade Pristia owo asabido fie grow fine ho bogo so unique heba obenya grow fine mageduro no Takwade Christ is the answer or older punching krakra obenya grow fine mageduro no Elibo odalo grow fine ho Cape Coast Boachi ansa ana pena obenya bi Mankasim Associate Station therefore obenya bi Winiba Busarade heba obenya bi wa obroni ana 1000 pharmacy obenya grow fine mageduro no sana tamalesu obenya bi opike gombila Baby a hwe me free baby a tie free bia no fa number na frame na me kire baby a benya do ni bia to wo question bia free tirinwe kopem na ase o fra ebedi nkomo ebre no ayabi 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Yamika we be out, that's a day, Yabeba, near Betua at the Shuaniso. Grow fine makes you grow fine. Doctor, Edasi be brave. Doctor, no, a doctor Branty pa. Yamin added an aqua. Or can he say no? Mamma, wako yahu. Can't you? Grow fine, dear. Yajia Tungana ha. So open with your drop papa num. A sonini pediano swama wa. A you grow fine. Mama buy one metrasi. Ya me pacho katana ni mama me why. Our mind pacho.
Mata. Ya no ma ne so ama ma me. Eti say. Na me adu. Oko hia sole. Acho me ko Pentecost wet meeting. Oko Pentecost. Yo. Uko fie, uwo mfie say. Acho me 14. Uni date of birth. Acho. Bo ma me hwe. Acho fene say me mama no wo yen de. Wan kan date of birth an che me mama nua. Ose e wo da ben. Oka che me bra me nim di. Na no e dey unso 14. Fene say adana ebedu se me benya 14. Na mama fene oka che say ene me birthday. Aha. Nti wanka an che me say bia date. Ene wo maame mo maame free no so awon. No more 4 years. Ena mo maame ni free mu. Mo ye ntafo. Acho. E maame yu. Eti wo na e penny ana kakra. Na me kakra. Penny no way. Acho wa kuma dan. E dey ne see uko fie on. Me ko fie on. Adana de me ko do Wednesday. Wednesday. Friday na ne ba ne bai. O he no buy. No offense. So offense o ma me bai no so bai. Na ma me ka se onko twere Elizabeth na Michael din. Na me de me Lucy de enya aduane. Ti me den de. Me din de baka ko twere na twere. Do ka so baka ko twere na twere no. Na enme o ka se yembla no twere ade. Yi mano. Ade wo ye lecturer. Ana o teacher. Menim de. No wo kire mo de. O so twere creation. Wo ye Sophia. Menim E dey creation. Creation na ne de subject for fraba. Ghana for syllabus abemu. Ti wo kire mo creation no. Dey enti wo kire mo creation wo ye teacher. Wo kire geography. Ose mo mra no kire mo creation. Yo kire mo e. ne me and Elizabeth and Lucy. Ne train na no watch. To a chair no ka say ya me hear the phone so video no in Nigeria movie. Ne be baby. Ti be na Lucy ne ndware. Na me na me dware. No o try Lucy ne na so nko dware. Nti se no wa so me na me na tatare bi mam na me share. Ti o so me na se no o he me strong. Na me sumi nim me dem nim se agro no ni me di na o si wonware na me se be medwale no ka se wa bedan dem obeda wo so awon na okọ na me ka se me dem akwadam dem kwakoda ba bia na Lucy ne Elizabeth ka so mbeda bla na nchi ti wa no Elizabeth ne ka se o ma Lucy ne Na san kola mi no mo manyinyi. Lucy no awu baako Antepani ena baako ena ho bi ena no baako ne so. Elizabeth ne so 12 years Ono so ha ba. anti si ne ba Maame na akotra ne nchen ne ba. sa akra na me kwakoyo ne Michael Aha ena de wa wo baako no so ne de ne maame no. ono fe ne say omu koshia na wakam na mu fa ne ba maame no maame no si woni na etina Okay, kase. nti eba asa no na Lucy ne ka so no nko abakwa akoda dem na Elizabeth ne ka se na mmeda ne bla ne nchen menini mienu ti menini mienu da ne bla ne nchen na ne yehwe video na ne bla ne nse ne nsaadwe na ono beda machi na Elizabeth ne kwaje phone ti one of them sato me from me dem nim se me bla ne to anya me hwe ti Elizabeth ne nsaadwe ne no no so de phone ma me ti one mfam na me da ne mja phone to ti dem da wa ne se me hu se obedi ne nsa ne na me no phone one born in sato twen nti me ti me ne ya no na me se bla na adai osimata me sure uba me hanya na mpese me ka cho se me po na me se bla me de sa de se me nya evident me so Me yakola me nya waju so be me sa de no se an adam be ko nso mo ma me na me se anya me na emi nwa pen na be ko mo chinchina o se anya eya me a nti me ka sa che no na me ka je nso so nim na o try be ma kwa ka cho ma me na me pie na me kwata Lucy ndem na na me isu na me ka che me se wonya bi na bosse sa tam na abo be 12 anaju. no ma me so ada nti ka so wonya bi mu ade a chen ka me ka cho ma me na Elizabeth isu na me isu na o ma me si ade o mo kwani nti na Yesu na ti man kasa na o mo nyina akọ nti ni 3 days na o sa bai o bai sa da no bai na me yare no busa me sa de be na me se ma ya se na me ya no se eyam ti se de enku ya me na me se da bi enye sa hwenyam sa nti ofre me a no ka chem se me fa bom bra no medidi na me fa bom man no ka se me medidi na me se mendi tim ka se mendi no
to me or did you number fair bone yes I tam no na brown where the adwuma blan o mu patru yo nti satam na mkofa ade no de koma na mkoyi ni bone fili wo wi satam no try so obesa ebi to try so o ye me sa wi na me dem ka wura ye o ye wo de ai one me dai wo koyi bone na eye no ya najwa na awia na ye awia eye de no no dai wanyu wanti anwane ifani say ono no ho ode nchem mi du na bone si ni mpana ni mo si ano no akonya bi so no not ntim do one wo me na mkoto bed no so na oyere me to oyere me na ono so ho ode nchem bebrebe mi so mi ntimi njim enta mo so bo serve no bi ani fie nti oye mi do be wie na mi pie kwatena ede na etena mo TV na mi yusu no ka se hwi no hwe anya me hwe na me se oboa ebe mbibi nti de bia ada bia obebe obia no okoto de bia no ada obebe krom obia na oye me saade na obo ma no se wona man kan tro obia batata oye o saade na wonka no oye wo to aso present nti me nkan na ni nyina wo ka wa no tum aya o secondum nim dio wunim na chese umfa be mada acho de na oye sa ya o ma waduro bi no mana se be ya wonyam ebe o ma duro ada no ma o ma miskazem fongoto adura nisu mi ni bebe ma koto adura eno o se todi aduro ka chem se mi nkoto adura bo som fen Lydia timisu mi ni ma duro hey ena ye de ncho wonu de da wie no woni girl dabi me je mi ni se sin ge nyina wajao so wanya yere ade efo na apede abri bebira wudi di apro yima no de eba ne so ano no kuma se ifa no mote acho e ti kopra e wana yima ne te omo ono to old offense acho oh okay eti afa ye den wonu dai de ne si nti ono me me pa cho wachima acho ansa no no beda no wachima acho ena wanyam ana wa wo problem hey eti afa ye den na fa wo de wo so wabla wo mane no na biem started said me ko school ti de bia e try dia na manini adisuano so na de bia ma dwene do dem na mi su ne na mfo no busa me sa dem ti na mi su no se na bla na way for do dem no mka se ne mesine ko boy madam mama ti me ko boy madam mama ne na abaya ba ko papa e sofo no papa ka che me se manka asem be che me so amamebu na se de mesimi afo ayen se manka ebe san kanye sen kan ba amblanche de ankam se me de ankam nim de atum na ada isabi you imano ne be maso ha ata ne be maso ba try ensem fo pani obi baba you a onfa be mada na ya ono da baako ana bi am ranso okododo acho debi one ni wajawo ana ya woni ne dada em ho made achi se ada ni sister ne ba e free school mu ba ni sister ne SS1 o free school mu ba no ba da ne ba de so nti e ba sa na me no onwa Elizabeth akoda ne bla ne dem Elizabeth no ono so wada ne bla ne yem bibia wo hu ti me ka che onwa Elizabeth no so ne bla ntimi nyesa emla woni ni Elizabeth ni nyina ada ho no otimi eye wo saa ni Elizabeth me plan mpa won timpo na pasole what did you make go so ana wanti ade wo yesa ya no wayere ba try ya no wayere me nti e ba sam hu so wayere me nti ma hwe ya hwe no wa plan nti esa no waye din ma ye din na me di ama no ti be obeye be wi papa ne kasa ye mu no o se wo ma muska o sede ese fakra ne ko hospital sede yi ma fa anko e di eti na mo ko gi ni sika
Danny so I am from so bebre wo mu. Sika say 1.4. ah sika 1.4 sa e case ye be anyway ye case no kro no nana brampa me di nyame pawchew me di so nyame pawchew ye sorry pe me ma 500 eni o monko na monko case me sre wada sa papa se bibia ni ho ye bebo papa ni oduro so no ama moti na de me ba ata sole na ma wo bra metra na me na agro so no Argentina Dennis papa no nkwaji ni sika so bia ye unua ketwa sei no pai wanye case na nkwaji ni sika e die tina wo yesa Mama manye se ebia mejiska no adi anase bia na wo de yede ni nyina ne se mimi di kanka se enfa akra no ko hospital ni ehunu se akra no ye ne sa no so wonyem anase se akra no so kasa no ni nyam ofri kuma se bai mama pant krampo bo krampo no no ni bi wajani niam nyina okuma se wonom no oba akoma dan enti odiska no ma me a mebusa akra no na akra nso o wanya ne menses enti nyinse bia no nam se ne omenko madam fu bi oye drugstore omenko no ho ana mde ne koye enti mde ne koduru ye no na nipa no e free no ana o check ne junso check hwe no ohunu se still na nyinse bia ni ho ana msimate enti me ban na obi aye unua sei 1.2 so 1.4 why are they sorry papa eja betransi ye ba ni etie papa no ensem a wo ka se nko ba bia na Ghana de sika yate eja nko Dennis wa mama di hu yawo isa wo ho no wo se wo ma nan se mi tie ni ya enkrai mi fanse se mo ye nyanka wo se nyisa wo wa bre unua no mu ye onya akora asa nan kese se maame no ba ho no o se oba o se ade achi ya na maame no so ba enti ka maame no ba no kese maame no o me achi no enye sa fe na akobọ busiafo bi amane o Dennis na kese o me achi maame no na me na mintie papa no version no nsema yeso wakika no na we enye efiasem o akola 14 years 34 years emuwa a ese se ya de no family akwanso ewom se na woni ho nanso nyame boa ma danse bi e wo no hui Dennis waboa bet wa moa wonua no drosso na de no koye no e ho hospital e ho nya hospital in the first place no nanka se so de no ko hospital nanka wo de charge no hospital wana ke betimi ayusu people man say me enkoche boy no na say 34 years offense no no minim say bia say training college wo say sa na madwen ye de eyeme creation na wo nyame bo na ade no na wo hefa awu da wo be kire creation yase ana syllabus abawo madam so kire creation woni wo mu da eti wo fi ma hwe ni me wo mu akreti enna creation eno otimi e dia ye ataisa enti e ko police we ye no expertise no wo ho de wo ye ndie entimi de chronom no mekobi mi see da mi srewu eni wo mu ko mi see yima no wo petem sani papa ni se bibia ni ho se papa no mintie na se eni o de ofa dati ya fa audio ni gu mai ni entie ansa fa audio ni gu mai na se ni baba no bi da mpa cho de nyabotre ne ti hwe uni owiase so na mama no kurodie eni wanim manu kurodie eni wanim wo your friends ya unua ne se be ma ne na da wa wrepu no a de bia otokoso eni wa wrepu no omdisika bro se fa akura no hospital akura no ko ka kire ma me se wo won fa akura na nko hospital won fra nko hospital am ye nhunu die wo mu won fa akura na nko hospital am ma die wo mu
akora no nkora ne kɔ osumo mo nkɔ unua ne isudi akire a mo mo ntam wo nyina di adanse so ade na wo mu no de o se wo kan ya sundue de baba no ma sundue mra na anyo hu se bia se abasi kasema sikasema ho ya di sikasema beka abeka me commander commander ani babi abeko bia me papa di police me papa ye police asem no ma sundue na so ma no kura mra ne ehunu akora no de ye di befa ye de beye macho chiro ne de wo bia na police asem ye nhwe na de no wo gi sika eso de akora no ko hospital akora na akọ ka kire mam ne se omfa akora no ko hospital bia omfa akora no enko hospital bia aka na akọ ka kire mam ne se omfa no ko hospital na ana sei kire na sei alai akora mfie dunsia wo ye di wo na ye amanfo ni ho a wo want tie mu a wanye na me akora no ya akora na me no kan ya me no wo kan na batis de wo ye no man no ma bi ayeyi enko ni sa mfie dunsia wo nya akora wo 60 years wo nya akora so ti ase enti no ma bi wo ha ma no ma bi anyayi na wo ba chi de ye yi no enya police ase police nyeska ko chi police nyeska ko chiri yima no ko na ko chiri yima ndi opeye dia opeye mase unye jimi di ope kokoye ko na kokoye di ope bia ye china maame no o betima chim o chi maame na ekoy enkokoto enye sika o chi maame na china maame no o chi maame no o kase an yamwa sanu hu na wo bedidi a amwa yiro hu na bo ablabo na hwe ablabo yi wi ni nyina ya no bidawo ya nom maame no wo china enkokoto maame no wo china ekokoto enkokoto ba bia no ade odi bekọ abeboa wo me na me ka kire wo enkokoto chire maame no anwumre ya akọkọ chi maame no chire maame no anwumre ya na enne ya chire maame no enkokoto Ghana nyesika na chese no osi Ghana eyesika police force hia sika papa ne ba 34 years ni akola 14 years ada na sama ne nkrato a ode mai so no na ne papa e police ni enye opia na police chem da kasa nukreni edu ba bia mema bi mema nim guase papa yi nim na bosse de nanso ne kasa mu nyina no kire se papa no na dwen wo fom papa no me si na dwen wo fom ensem a okikan wadi kan me nka se samanu wi pen se wanum wi da na wo no police fo nso hia sika na Ghana de sika no bia na police chen yate pa no de so se ye nchi na ye be chi yima okwan bia so enya maame no ne ye be chi no dabi ye be chi yima no enti on siesie no ho na so ne baba no bidi no a ada na ni nua ma no ho de wanya wo msa enti on the park so ogira kire no ototo abo e ba park no so enti mre no beso Mr. Champion sof mama me dance sof mama ansa no Mike no also ansa no aja 04 no ya beda wo mo ase na asra kese de ekoma oman hene odo aya odo wo aye nti no o ma asa de we se ebe to na so na ka sabio baby bia na me wo ahoye bi ni ade na ewo mu no enka o man hene kwamfa emre woda ti eda na se na sabe wo so no adwuma yi aya obaba ye na openi on ne ye adwuma wakuma mu a wayi a oni wo mu ye adwuma onyankopon so no ohun se wo hira wo enene wo ba ya nche na enso so no Sompa Nkomo akọ international ya do mo se so mo so mba ye no enima wo mu ye nyina kekezi sie nim nyina kire senior Sompa Nkomo tie kwa ye fa so ka asem ye di asem mo so mo ba senior ye sigigi wo mo so sika ne aduane ne ma bi ne ntoma ne ade a sebe wo di ma wo mo no ni nyina ema
Sompa Nkomo ekoso ntino ya do obi bia se a obi a ya wa boa bia nso Nyankopɔn onhyira na Awurade nso no onkoso na woma wonim de anya kase na yentra edo mase so for mame won say ewiase no Onyankopɔn eboye no empanimfo won nkoda ho emrante ho emerewa no kokora ne bibia ho no akoda yi nana wodi kan hu bibi o sense danger na o say won ma akoda yi nko abrante ya wutuo no sabi do wo na wahwe nkoda yi wo bo hwe mo de but you sha tese ko no nana no eya adwene hwe se wonnim se maami we say one time tre kumase wo be kumase no oba be yafu entina wo nue hwan wo de no kwakogya no tese ne so ahan abie na se ono no 14 years no wokohwe akwada wonya 12 years ase ne say sakra na kwakɔhwe no ba ko ye 12 years ase ne say na okwa so no wan take pay no ankɔ bia na ye akwada no kɔ no akwa no kɔ no ka wo brant ye senka ne maamene ne akwada no kɔ na wokɔhwe no mo enka bia nka wo kɔ kɔhwe di na ansa abrant ye ba ye nka be hu sign bi ne manema bi na say entetie na ne de ma na nka be hu bibi but wan kɔ fi say am bed na ya daw so no em say na nka ya abro so en se bi kɔ dia sene na usika no man nan e bi kɔ dia na ya se be ma wo house ate en na ha no na be say so te no en na ba be kase a chen eno ohun ewiase no se se ehun ye se maybe on mo a e ba ya na flag se so sene wo hin ne ye ka no te se wodi woni ye de ehwe ma me no so no ya wo be fa akoda no ne be na ya wo te ofin so o town wodi no so ban minim so wo ye na sense woni ya 34 years onya responsible so can we are responsible because at the fear the time we say na kan wonye adu fudi ade no pedi fudi ade so ne yakọ enenam enti maame no eja enkwada no ho no ya ofeso oba na wo pese wo che de enti nia make pese me kire ne se maame na ya mfomso ne be na ya mfomso ena papa wo se abrante no so no so ya mfomso papa no ya wakasa ya na ya oye abrante ne papa no wa me ehun se Ghana for crop se ye jimi ye num nyansa approach for so se bi o mu yesika two cities crowd the more one be na fe de baby enti wo go approach for ni ase ba ko no akra we say so wa ni de kan wo repo no ni atoso no de hu hye ni mu enu nti ni nyina no so ye since so de be akwa so 14 years enu nti ni edi kan maame no wo ba ye no ya oni abrante be transe no enti senka so ni ma so kra sika na ya wo ji ya no wo ya doctor ana pharmacy wo ya ko no wo ya doctor ese ka kom ni ye hwe na ha mu ni ye free na na mu ehun se abrante no na dampa eno ni atro ya de wo mu ni atro wonyam ni atro wo sire da bi 1.4 eyeska and then I'm glad to go school. Away a scout for can to be not answer. What the way Baba evidence at the tiao, number one friend Sompa Nkomo. Send what he can judgment and one no. Your quiet case, your penny for a quiet case. One day, you bet you papa no, you bet you mammy, you bet you or no moon, and son also who against to justify it. So, maybe that's my lady. Medasi pinya misha pa Ajazira foso yeda umase sisi umama Sompa Nkomo international yeda umahine ya wadubu achi yeda nasi sa asem no ebeto no de tu wanim se sei na mepese oye nyamisha na pa na wa musu nyamisha so kwetena ase no di nkomo a ahoden ni sunsungo ti nyamisu nyisha ono abadwafo nyina na mo nkoso hwe Sompa Nkomo de akire wo so a ekun no fabra na ye nyina yitwa nyewo maledi asem koso no matena se di mai din sam na ye me yeyi papa maledi ehiafo da bia se me se meka ehiafo ma emobo papa hwenye wo hia maledi eni wo wu a ka baya ti sei bede no akohwe obi ba 14 years na obi was 12 years e dia nhwa ye ko hwene sei ko hwene sei beta hu kire nti minua de ma ko aye ya wanya de a me ofa ne me ma me ka no wanya de kura asem ne ba ya kura ne to aso onse ompese obetinti no de to eye wo yire nim to yire bo wa mane no ne wo se honom na wo start say obeye case ama asumdwe aba ana wakotena ho ama na ba bedru sei na ye nwunu opi asem a hoti ne sei wo de afrosoro ha na wo de afroso yeso ye beye ho adwuma de ama maladi ba bia yima
ewo office old town mebu sem yesi otonfu a ewo ho nti mefa nse filling station ewo ho ni bi office old town otie wonyina yi obi a otie ye bia on kan kire no yima no wacho yo ye Sompa Nkomo so asemwe mu no ye ntwa so ne ye twa so kira maladi ensem hunu ne ensem funsei ekoso nkofo fie ye tese omu de omu so meka ho ena hihye omu ebi wai papa fo ne fo ne ye ma so fa omu maladi nsem koso wiase o na yima de yima no wacho de asi ye office old town maladi entimi nkoba se akwa we nkwa na branch na ye ne sa entimi nkoba sa ada ata if you phone call nkwa no ayo sa hwe on se me confirm ka ma bi Lucy ni ka kire so no so yima ne dai yo okay the bani timi yesa say de ne bana yesa eti asem da ho no eye court ni police station asem maladi me adea e koso say abrante na ye no se de me hu si wo so no maladi emena ema na say e wo wiase maladi krai asentare momo akono yima timi se monten akola 14 years o metan ma me nchen na ka uba na nko obu nsu amu adare efe uba no wo fa ase no maladi hwankwase asema yimati wo odi na ye oyire na sade okan no so pedi abiri pia wudi dia pro se yima sema da ho no enya dia maladi ye de che no ye nyamu na nyamu kira eni opa o pastor approach for me ba ne ko enti ye dia asem ne ko approach for nyai maladi enti dia me pesa me kan se yima pa wonwane ne maame ne papa ne bedam yima pa okọ onfa ne maame ene ne papa mu nyina nko maladi nkwasi asem ne esamfu sei na nipa bi ti fie ne odi nya nsam hunu nkwasi afo bi no mo supporto hwa nyama ne papa ne ye hwa nkwasi asem a mo fanta mi se me keke kan sem wo afidie so hwa nkwasi asem papa ne keka hwa nkwasi asem wo keka e ka se prosifo bi ehia sika maladi ni yafa ni won yafa ni prosifo bi enyema ekoso ni ntino ana papa ne nya akwanya keka nkwasi asem hwasabwe I can say mampoku mu hade yi mu je fashi ni amfa mawa ya pa obi ani achi enya binie ene commander amfre eye crime officer afre mi say mampo wo hunu video no wo tade asende enti ohia se woni abrante ne ye behia na ye take matter no maladi enti dem pesa me kankosi ni say prosifo mu tie ye na okay minya prosi na memra ha maladi Ghana ho institutions na wo mo hwe eniema bi tu say ne na wo mu tie ye yo ya na pesa mi hu hwe asem bi se ba o mu tie pa ho asem bi se ba na ka sabi padifo bi obibi ewo mu nsam child right for na ka ma be som enye akra no se ke pa mo ho ena mo de akwala tra TV ena mo ke ena mo bia nanim ena ma ye say ensama hu hia na mo so dia hu hia bi ni 14 years 34 years akodi lo wa ni de ba ku mienu o yire no ontimi nkai tika semwe yeso na free studio ha no na kamu wa anim ha yesi foma mo semo mienko mu ana magi asemo koka efi na komi ememu amoka ama asumji aba wensu de nyesa ensem beseya na yemom na be praka yeso na mo sanya na mo tiba bi na keka nsem hu no eti papa no ni papa ne friend sen awurade nyankopo the friend say Ejapoko wanu so tekro wanu so eti Ejapoko yi kasa na wato man ni tell yo obeba be yi ni pa no ewo Ejapoko wo yi tell se unim kura wote so wo yi tell ho maladi Ejapoko aba ni ima hotel kwasi asema wadie ima no hotel ya wan kasa oh maladi ebufuo ba se ya di no mitimi mu bon sisi so mesre upi maladi me pacho pi yenfa mame no mame abaso hello your friend is Auntie C. Hello, Auntie C. Hello. Hello, me pato ma dote. Auntie C ma hai. Ya ena. Your friend Oheneni, me adwuma Sompa TV Kumase. Me pato mi dio. Ya di asem bia beda me. Abayiwa a wona wo betena ya your friend ata. Wase wo baba mu wa wadi 34 yima. Ene na deda said ye kana kura no na oni mu be ma kura e ma sei akura no wakwa akomadan asem yi wate ho bibi
Me pacho. Obesi question ni video mama me pacho. Me say akwada no obetena wo nchen a ye fra no ata. What atwa wasum pen. Say akwada na ka say wo bayima ene na da pen. Me pacho debi. Want da. Me pacho me ti ma kire mu ana say wo question na na mi ya no. Debi ye pen kire mu no bia mete mente say netie ye pen kire mu kakra wadawroma. Me pacho me kire mu kakra wo mu ni say. Eye no kre ya me be fa akra no me kwetena. Me akoma ye mu na ka week pe no modie ana me ka se woni me mani nyina amra komadan na omumedi akwama no wa to mu ba ye no ana oni na kuma ba me sen e wo mi dem se me ba ne nada me bisa ni se adonti na mabe kuma si aba na me ba ne wada na won kantre no to wodi na o ana me si o kafra minim ho hwe ana na kuma ne beka se oba ya na obo na mane to no so abone brama ana me call ne brama enti ensam ne kika ya akuti se this year de ne ko hospital na ko se onyem ana se onyem ti mi mane bread na se ene on fama na kuma no mfa ne nko na yenche eti omu ko baaye no omu nyame bia ni na mum akra ne die omu mame sanfa ne ko kuma kibie enti mi fa ne ntu aduna ana me jitu mu ke ma de ne betu aduna eti enu na omu esa ka tre me che omu mane nsua aduma no wo akoma da ha na mum omu de ni ko ni krom na omu nya 200 million. I'm saying me pambo chow. Why never catch you so here 200 million? Me pacho ne blam. Ne brother ni see no. Obecha says Canada man. Me pacho ani. You want so you better dakem. Na sun tem one answer the other she wono. Obecha too much. Na me catch ni 200 die le pan chow. Minya if say me dia kwa ni ko kuma si. Makobo ne ho kadi ni testi. Na anti si pacho na 200 wu tua ma yima no se e die nti na wu tua says kan dia ma no. Ne bra no na say that's na oje. Wo je se e die nti na wo de ma no. Die nti woni so oje ni say me ba ni nya nada. Na wo ba no woni nada. E na wu tua says kan no. Na wo no ya we se wo ba ni nada. Me pacho me bisa me ba no oje tumi se ane. Woni nada. Me pacho ane. Auntie si en fancy. Auntie si aya ne here. Ye da se. Eti e chere de be si bia mo bete. Ya recording we mu twa mai. Said your boy na agia tum se woni nada de. Ye wie. Ye hia na nsaka no. Ono ane maame anu. Tietia. E won so tena ase. Na mo de akura ase tena ne aho kire nti. Who could 200 million? As someone to send you, dear Dunia, and me boy. Once I buy, I will come as a man, you Ephraim. Vivacho said the acquayer, and you say, me catch and say, and as me travel man, say 200 million, and I can watch it. And mammy, now, Jade, Nina, so honor that I got 2 might be a name. Said ye, say I, as some nurse, you know, young Henry and cannibal call. And I'm me catch and say, son, walk on the air, say, or the acronym to your son for 12 mudia, or castle or sumuno. And I'm sorry, I'm a bomb papa man ye. Bomb papa na man ye, the papa na becano. No ma bona man ye. Until bomb papa na man ye no say. Said the mamma any at Trina, I dear chance, I dear son see. No, the cotu and MCC no. If you ever do believe you have a castle, they are crowned of quadrumum. Over man, there be a scam and a quadrumano. If you do believe you know, not on yes, I beam. And also I didn't simply believe, but Yentim go busa mamma and say, I then a crown quadruman. I said, no man is can quadruma. I didn't simply believe about. Nti blebla mama ni amba omo mu 200 million no hwana ka sase me papa no ena ka wo papa no ne wo hwe no wo kasa wasem wo so no ara o ma free wo mo kwala brem eti na mo kwaji 200 million no mo twa hwira e de agu asem cheche interest mama nya se bia ye twa nwura e de agu so na kana mo ji 200 million na wie na ka ba ndai no maka na no atu me ngi se ska no se meje afa ko dia na se bia se
sorry na mo yedi mani mo bedi machi bra ye bedi asem na chi no si e kire na kwaji sika case number 2 Stephen Kwenu and you free by a trade why no about the kwadu Augustine Brofedu What? Order him call. Steve, what is say? Oba you show your Bible crying before cause you kasa precondition up. Dey na pe. Jump Bible. Peja. I be dem apiwa ka metranse. Bodin ya me. Ocha me Stephen Kenny. Kra Bible. Kra Bible. Sa sama me bekan. Sa sama me. No kra nko a. No kra nko a. Mi nitro. Onyame boa me. Onyame boa. Order. What be say oba no so nya kra na dade a. Se we de ye hia adanse bia. Aha. Eno na hia me. Pride asa na bedai. Wacha wiya de boko. Isika na kwedi ogesi hona. Minde ba beda mo say wanda ko mamunje mami. De na sika kodi ni wa me na me ko daka. E bocho akwantu na mkwesha no kata. Na asa ho change wono ndi twa 3 months pe no ba fie. Ami mi twa 2 months 2 years o. Nti o ho ina na me ne kasa. Wo mu na no ho ache no afra ne masane ne kakra. Afra ne se mi nua ne madam bibia nti. Nti wo mu na ka jam se me hwe na se bibia mo no ha ne nya me mra na akoto pepe machine odi ye adwuma. Akoto den. Machine e dey hwe good. O be 5 nti me ba obetumi aboa me na me smile dey. Betumi dia yitwatwa mo kakra na me se yo mate. Nti o kan me hwe se de na ho chen susi kwan na me so me ye dey me ba so na nya na kure. And before some no so dan for bi wo machine ne bi. Nti mama ni 2000 some dan so person okwa yi. 20 million. Me mani 2000 say oji machine na mama no mo de ye adwuma mama nti me ba na mfa so ye den aba so. Na dan for so o mama 3 months. Nti 3 months oba no ba beje na ade nti me mfa nya adwuma de mbenya no me mfa. Na me dis as kan man buy. Me ya machine ko me hu no ho. Na ska bia nso amba. Na before some baby and some man mkase me pe container because me pese me milam nim 3G kaka before some be too kwa ka be bio shop nti me ban say me hwan say nyama mu wodi ya metumi de container adandan ho kakra na on me sending for 4000 no container we ran so beje 6000 nti me sending 4000 say me ba me den kan be so no so se o sika se na akudi no me sika kodi no nyina ye 1000 euros but 1000 euros no watua emu 700 manaka 300 na 300 yes 10 euros, I think getting to 4,000 plus. Now go to 2 pounds and I could do. Or to go do some. Me ban na me maniska. Sanka said ya hunchra ban on me dollar euros a buy into Mrs. Sign and maniska say on pan to good. Boy, or just organa. O 2 kind of samba. Wow, organa. And how would you pure trans? Eba. Na lances kure kura no a no woto gold hwehwe gold no abekire ma kire na so ma na ewom ni de obi aka ne ho a ekwase asam kwa ne ekwoso kure mu yo oba fefe nkwe mommy mpacho me da se yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba edeba Sompa TV so me dofo me busa se ompo no emutesen megide se waje me se ofie se nyankopon adom ho ye papa ene nso da fofra nyankopon wode adom ye da bia ka cha se na wotwe kwa pro se na ebeto ya sondwie mu a me dofo na chese ye di afe esanse enye obia na enya ne sa eno nti awie enkomotiawa na me no edi every piwak natural asuye ID 3P garlic mixture abepiemo ewo edwaso ene yankomo aye di no ye hwe stroke na stroke ya de a ye kase ye ka ho asem a ene ye mpo na mami kra to aso because ene de stroke ye ni pabi no ene Ghana ha wontimi nka wa asem nkire obi because wan hwe yi a obeka no na ode na mabonten na ogu animu ase eti no obi yare pa aka ne se woton yare a ena wonya anu aduro no ena ekofom enti ye de eba ye se frɛ yen ye piwak natural ye mfa wasɛm meto abonten ena ye voices a ye bɔ ewo radio so ni TV so emani panyina hu bi no eye wo mo ato aduro ni bia nom na aduro na ye adwuma kɛseɛ ama wo mo no se doctor ene wo mo kasa ana ye bɔ number ni say na so mo frɛ ni a o se doctor
asɛm a meke wo ankasa record me na mommo wo TV ni radio so many pen hunu say 3p garlic mixture du papa eti ye nya wo mo eheda ko studio ko recording no ebi kransi da wo mo ato adu na nom no a was doc make us record me na mommo eti obo no obo ni din na obo ba bia wote doma lady bi frefri ho obo ni din bo de adwuma wo ye atonsu tese ni nyina eti medofo ye ka 3p ho asɛm a ebeje wonsem je number ne frɛ na menche oni ma hodo a se stroke be ni padua ni mu a ebe hya ase abo wonkaye na waso ano ntem na afo wa nuru akiri ene wotimi ko bampo na ye dai na woda dem wo bampo be frɛ na soma no ba ko mienu miensa ebe ya asem frɛ ni ani nkomo number no 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se edro no 3p garlic mixture se stroke be ni padua ni mu a enka ye be bo niema be de mu hu se de ye mi de stroke na ye mi ana stroke na ahyase be ni padua ni mu a de di kan wo hono mu a obeda sorry da krope na wani so ye wisi just like that what one nent sa woni koko wani nye wo ya but won say wo beda asore no wo hwa ade a wohunu mienu wonhyeda hunu yie se stroke wo bonka ya etimi hya ase efiri wani mecho de ntia afedie toso mienu se stroke wo bonka ya won say ye kɔ asore kra etimi ka say nyina ye ma ye nsa so ne ncha adom obitimi ma nsa so ya na akwadwofo no bo ho no bo so wa ne nsa sei but peja won sa ne nyina na nye straight na enkosoro obi wo hono mu a yensa ne yepeja kosoro a ye twi yensa ne nyina mu no otumi ye pa ena won sa ne ye ko school so no say ye salaya ne keka boso a omo say arms forward stretch and yes abrofo de wan go school kra okay because abrofo no teacher for no ta ka kire ye to wo say nyina ya twi yensam won say ye kan wotumi ye aso dem ye kasa ma won sa so wotumi ma ba ebedu ba bi no won sa na ye se ma so kosoro ne enche adom nsem no unti ma so biem onsa na yetimi kase twekɔ animu na wutimi twe wonsɛm no untimi biem emu be ye dududu atade kra wo de be hye no gise obi na de hyew ana wo fo so de wonsa wurewure mu a na wo de wo kon wure mu a gise obi so wachi na watwe ato wachi e de ama because stroke be ma wonsa no mu ayedu upeja empeja wonsa na aka wo ho untimi mfa wonsa na nyehwe afa wonsa nsoai na mu ne twetwew wo bi kodware a wotimi esesa nsuo hie no odere nsatuma wonte se hye wakodru adwaye ho no wo saba ko gu ne ho bonse wo team ame was nana was nsuo no se ne hye fa bi breme na wode nsuo nyuna begu mu ama no ne nsama na wu etode tu nsuo mu wante se nsuo na hye we nyina che se eye stroke na ebo nkaye wo ko obi jare se wo koso ja report yi otimi de nsa nu nsraman mu no de egu apampantre nso de ama onte se no na ada e was me de nsa de sa wawu ye ka didi agro ka didigi ani medafo ebe ye kakra no untimi mfa wonsa ne mpo enko report no ho na ade aso gyanim wonsa no untimi mmaso na se stroke no ebe ka woto dem ehyaase ebo wonka ye nanso wampe ho asem anhye wonemu aye tofo wodo na atiafo mo se fom ewo wonam wo firi hanom ekọ atimatim junction ne mpaboa betimi aworo atokwan mu wonte sempaboa na woro odu hu se se menhye mpaboa medofo ye kan si a wunhu gisa wanom 3p garlic mixture ebetwi afa wuntinimu na ma wuntinimu ada ho sane ebe ye beboa ma abrani abre nyina no emoja bedi afru sane na de mi kan unhunu bi obi nso de no nanom be ye ne du obi na no so wakasa enye yie ketrema ne be ye du afo be ye confuse enkomo aye di no ye ka sempa eso de a wo ka nyina no nye de ye ka no ho asem e na wo ka e de confusion e na brewo e ye stroke e hu sunsuanso ne bi no ebe kakra wonnan wontimi ntu emu be ye du yisa wo twe nase ne nyina ye niam ahodo a ebo nka ye se stroke e na ebe ne padua ne mu no e ti hwe ne yie P3P nom na emwa ye wo stroke mu ahodo mienu je number na frɛ doctor ne no ni nkomo ye number ne 0248 92
8824 kai se 3p garlic mixture won komo ena me ne wudi edro papa ye bodin a na ni panyi na di adanse no madro award da so award isi ye agye ane se ye agye esan se edro no eye papa ye wo ischemic stroke ene ya bra enti na wo adwen ni mu no emoja no entumi mfam enkokora won se moja na akoma ne pompe na ekọ adwen ni mu no nutrient wom emframa oxygen su wom eno na ekọ adwen ni mu ma nkomwo na ye adwuma me ne wo kasa adwen na ema minya asem ene wo kan sa adwen na nya adwuma enso meka acho nyina ye nomfa fala de meka bi ya no tun se sompa na metie so bon se namba bi kura eti emoja nkọ adwen ni mu mfa nutrient enko because entri no emu asisi srade bi akọhye baabi emoja bia botoa enti enya adwuma ebasa obekọ hospital doctor beka cha say wonya ischemic stroke ye wo hemorrhagic stroke eno pressure ene kofa de ba emoja na akoma na pompe de ntimi nkwa adwe ni mo because entini no aye denden de emoja no twifam a enye yie ekobasa emoja ne the force ebetwia fantini mu because nyankopon ama na dwuma bi so won konkoye e wa adwene mu it is the force ni twi fantini mu saa e wa adwene mu a na yenso ya adwene no emu ntini no e very tender e mere pa ti se kobasa mo jane the force etwi famu a na apai o arteries no entini no na bi apai na emoja ni nwunu egu wa adwene mu enne tade wani na so ye kusukusu no eba no enne tade wano na mu ye du a wuntimi enkasa no eba no enne ma wonsa no coordination no wuntimi mpagya wonsa wuntimi ntene wonsa na otwe won nan ase misrew ema pressure medokoro wa na enkofa pressure no odin na enkofa stroke emrew per 3p garlic mixture no untini mu beda ho uni stroke eton kwanta yapai die na kofa ba medical catch say pressure e di stroke ba diabetes nso esichire yade etimi di stroke nso eba eye kwan bebre e na befa so e di aba afese bi obi waye kase bebre ama na boro so etimi di stroke ba srade na do so no e wuntini mu sisie no emoja ne nko ebi nkwa adwene mu etu benya stroke no emu baako ankoye ischemic a ubenya hemorrhagic afe wumfie no nso kwa animu no etimi nso ekobasa mesraw unimu nsa no mo nso a te so na enne unhu emfie ne kwa animu no bon se ye se maami ke ba sompa no wo kan ni nso odi agoro asempa hwo ho so ye nne na woda achi ayefe ye de piwak de ba ye back 24 ni acha wo se no maduro ne ka ho na aboaw esanse ade bia no woye ne bebre adachi betima ko for how e de abro kuma se bowra kwalena keba dani heba kriske heba obenya 3p garlic mixture hofo nko abet sam takrade eye aa mensa koforidua eye gapson pharmacy mumuni away enterprise ewo wa ye ne katidua ne din hwene mu wo fa kwadwo heba temale bebia electromat ne wono a okwa wo so pe 3p garlic mixture kai se eduro no ewo toam se da wo hwe no Sompa TV no ehwe ho a ebo enti wuto a no wosom yie ne tini nso ye kokko box no nso eye yellow ene green ene ya draw garlic kokko e dia to ho mesrew 3p garlic mixture yenye capsules eduro no topa ye enka sana meka ye behu no topa ye enka ho eye nsuo nko a eduro no so de nwanwa ne se eye mixture ensunsuo ba kokora anim ai we nim dia nyankopon dia ma doctor eye mixture ensunsuo nim mixture without water eye so serious eye hahama ani nubna no ani nuaba na yatwetwe no a fresh no a ani ya chinsam dia fa abafu nim dia so aye 3p garlic mixture edro we na wono mu a eda na wo benom no a no ebe kire wo se bibia koni peduanum ye nua baba wo se mu wontimi na baako eso num 3p no enne otimi da sorry ne ho dendenden ekọ adwuma obi se ne menses 6 months ne mada onum 3p no aba ama enne ofre edi adanse medafo se ye ba ne amo yare so a eno nkire se 3p garlic mixture entumi muawo ebe boawo ama se yare na hawo no ofre doctor na uchechire mu na woni ye kasa ni ya kire wano aduru ye kire wano aduru no ni ye kire okwan abefa so abenum 3p no yare bi ye ka ho asem wo ha bia wo kwan a obefa so a obenum no enti na brebia na ye ba ye se frɛ ye na ye ne woni nkomo na ye nkire okwan abefa so a obenum 3p
garlic mixture. Your number na phrase see na doctor eno nkasa. Your number no e 0248 928824 0248 928824. Pedro ni binom na nyankopon eya adomo a won so apomode ho nsem no eniema atumi akoyie ediama medofo 3p ehun nkomo ene no edi no pebinom na emwa number ni 0248 928824 0248 928824 3p garlic mixture medofo edro we ye edro ase ye bana se ye ka ho asama kire wo se ya obu ho no a wonim se bia ye betena tv no so a se bio na ye edru yanum edro we nya edro a ye betena se edru yanum wo ho da bi na bi nsokra ensida se wonum 3p a na medika ka cho se da na wo banum edro na no be kire wo se wonum edro bibi akoni peduanum because enumere na wo koda na wo banum bi no se wo ye obi a wontumi na obeda pa on se ulcer say omo a omanya ulcer no abrebia ka kire omo se wonum 3p garlic mixture na se wonya ulcer ye didi wi a ye num nsuo wo didi wi ye no a na wanum 3p garlic mixture se de ya twere gutua no ho se nom no na wanum bi edi 10 to 15 minutes ya na wanum nsuo agu so ulcer ne se wo ye hwan a wobetena wo so acha e ka ne ho a na bibi ya yew ya mfansu ankosisi wo so a wotena enye yi no asie betu ama onya ofa ahodie medofo 3p garlic mixture se ye ka ho asem a emdi kan ne nka mommy nka wo mpon pedro ni binom ne di ho adanse e kira foforo Ghana ha ba bi a wo bia pharmacy shop any herbal center odi okwa wo se o pe 3p garlic mixture obeyi bi e di amount pebinom na emwao number ni 0248 928824 yankopon ya adom adasene ye no bese di ehia market. You go for a from Jinyame no, any different type of Jinyame. Betobi, a pony ya for Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Beshibi. Femi bango papa be a dummy share. Yatete near man is to be beer or Abyss shop. Bibia wo abishop betobi cotton betobi koche eya fofo la fo yatesu bla adesia market Abyss Plaza. Bye bye. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no who jack a sepan and neck. Could brew a yama money mema. A yoko ni Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my memma brand. Na a yemme. Na. And you say I was to send me bravo we Sweetie, may you come on my mammy at Drama? What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep yeah, damn sorry. Oh, be it. I just happened for 1 woman for down for any the onion fear to me. FDA, Aji, a Jadian Kratui Atom. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, wuntu minidi, wunnim ni entira. Eba
sa na ekyerɛ sɛ yareɛ awura wo nipadua no mu a nipadua no pɛ sɛ wɔkotia yareɛ no na ɛnam sɛ ahoɔne nu a ɛwɔ nipadua no mu sa na ɛno na nipadua no ɛde ɛko atia yadeɛ no nti ɛma w'ano mu to ɛno nti na wobɛhia grow fine herbal tonic a yɛde koko ayɛ ɛma nipadua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wobɛnya bi atɔ wɔ pharmacy ne bia yɛtɔn abibiduro sɛ wo pɛne dodoɔ mu atua frɛ saa ahomatrofoɔ yi 0244 596 532 ɔpemfoɔ deɛ ɔma kwadaa nofoɔ ne nkwadaa a wɔnya mfie dumienu nnum bi FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes, yes, yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got Yas confidence, I got Yes. We got Yas protection, I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yas protection. Ojo, let's say, oh, home foul. Coco ni IMT, anyway, feel Mr. Pins. Oh, this may not go be test be or any capsules. So the mawa, say Coco, IMT, wifey menstrual pains, and estimate. Namison and say wifey yare, or choir sabia, and no missy when ya malaria. Me call ya no mammy malamis, me buy an and ben malamis say wifey. And you don't know crown what to see, say, me crow when yamekwa, or mammy tonic be. Bra. Mrs. said, "Me fear to move." Hey, honey, into your baba na can want some son. Oh, baby. Oh, baby. And you were Shannon, open for or bad time. All my abofra no for, and I abofra only in fear do me 8 me for surgery. Enroy, Obanya Biato, our pharmacy shop, herbal shops, any over-the-counter medicine at to phone for 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Adishma Maya Maya Hunyina Kwaba. Asa de aba Sompa Nkomo no eso abrantie enti no wo baaye no waye se obaji sika no no mfama me ba no watua bi be 3 months ni e ko 4 months me fe no mfa me ko bi ne de aka de esa aka ketua bi nya bo 3 months ne so de be ma me fe no mfa me ko enti se ye ne enko frema we de se nye issue bia so organa hanko ade a why ye hwe na yenyo the aka no calculate every euro so number series ebe say pacho euros no be 4,500 45 million eno na aka no aka wo no gold no eno so 2 pounds no so say 1 pound is 10,000 100 million eti eno so 200 million na now so on toma na fire den it's like you turn your call fund into your call fund ya vasu benya no na emi ni achesa na me yes na uba he no hu se watobi saa wo de aye wo de chile me ko me ba no mali IBJ wa frɛ no gold dealer no wa frɛ no won fa ene ye nso ye ani agire ye tu ne so anam me is a champion why don't worry ya juma keto abi eno so hu se ehonum ono so hu se ehonum no edi eno onu twa so ya wo bae enti otwa so ya wo bae no odo na wo ma no still na no ma ne niska ena abrante ni gira so ya odi bu ne kwasea eno nti na abrante ne wo ye no nani da no wo tue bi ama ne dia find that is wa committee no se odenika
enti akwan bi onam so ye se otua sika no so of maame se ne de bi oye no no se ya ma no etua sika no ya tu yansa fere ne so beba o ma o akwan bi a wada roma ya wo ma ye no no ese se wotua na ono so no onso nyi enipa ni and then Ghana de bia ya na yeka chese obi afanya nsakwan ebu onua eya de bia ya nchese obi ante ase wo hiya ya afensa bai ya me yani na honom na kakra na ye kura wo no onso ka ba ye nka betu de ye adwuma wo boabo no mboko na de ba ya ananka de be si wonua bi so a we de motwa ebusu ato atwere namfo ene wade ohwan oh enti se wobuche no ikwa etie kwa wo kura what you say enu nti no se wo hwe ho so ye ti ne wa ba say ne so fa me be ka che obi ano enu ne be ye na emom no hwe na wa mfire chire ankwanko ye ne mabasa ka che yo so fa me da se uzi afro say say sa good dealers in ankasa no no kreni baby eska obi anso achinye wo kwase abu wo owuo sai wo dem bese me ka che say wa ma uska no bi 250 million na aka no okwan bi aso esese otua se unim baby otie watu afri ho dem bese me ka ni say said the menu aba aka no enka chi once a watua bi no nko ade wa kire se ode ne ka ode wo ka obetua enti wode aba hai enye din kra na hide and seek no de eno de eye ade kitua bi ese se obetua wo ka said the menu aba aka e se wo ye careful wode aba hai nya fe da wo akototo ayampia ba bia se wanya gidie ewo fidua imu dia nya gidie se okwan bia so ba bia o se bia ye be hu no watua wo ka na sunju aba yo na rampa malady be da sipi nyame o hira malady da bi on se me kan ofia se enipa nya ninu ya no obu ni kwasea sa kwasea buo no so malady nya sunju asem o abrantie obehia wa kwantuom nya ne krom ni ne nya ne papa baby ne akwantuom no obehia o malady ane ya be ya adamfo bi duru bi adamfo bi timi sini nua malady yenka no kure chen adamfo bi sini nua se do sini ni di nkomo kosi ye no se me pese me ye bibi dia madamfo bi timi aboa me ana branche na kan se matu ni tirim wona te Ghana ha no aka to ni tirim ana odi mirika aba malady enye ne kwan no sa branche utimi fa nyansa kwan we nyansa kro no malady no wa obo no nyansa kro no abranche nkomo ani ni di ukatu ni tirim se wo koba sika ne je ne botom no enkrofo kra betimi afa ana nkrofo bewia enti fama me na me mfa to da wunya bia no me di amawo we nya bosia no de ball apart from the man say fato gold no we ye bos enya bosia no de ball na se kro no ana wo ba abranche malady baby owo bia no we wontie ni ye epani si hwihwuma de kosorosoro malady ontimi nka nkire ye se wafa abranche asika malady so timi tua bi ama no de etimi ni usika ewo ho no kre enti asem bi e be fra branche ya num bia ato branche su ya malady e be ya adwuma enti abra wo tie no on hye ne nso se so adwane malady ontimi nwane ne manyina ontimi nwane ne manyina bibi betima akọ ne widiem ama ba bi ono a wo bia no obehwe no de ne sika abra no malady ya na wiase nipa bi hwa ne nua nim no obu ni kwasea ohwe obi no obu ni faso o man be kwa ne aba be firi mu ye yo man ya be firi enipa asisie ko na nipa esisi ni nua eno kura so de no edi ani tentia ana nipa ebuo malady mesi dru ba bia ye mani pantia se uko di position mi kura na ye ma kosua ne hira na fa swai na odi sem hunu bia na akwa kokun enipa hani ni no ye ne bone he kati scan fantani na fantani kira na robert dia fantani da so ase ye hwehwe no me hu no prosentiment na ye fe no mfa bibi wo ho me na me ka kire wo bibi wo ho eya wo no asa wini widie mu a ono adimika ba hwew se baju sika na me ho ntomi ade na nipa ye sisi samsa enya fantani da eye krono nyansa krono anu wabo wo malady abrante no ye ma na kosi fiada
see ya to ne nka ya friend na wonfa no ye man up to Friday say ya o me ya hu bibi ono a papa da me na see ya wo ba fie na afre ya hu no ba bia e do wofa malady sa se me to adi nya dia metwa so da kro no no abono no kro no fitai anu abono no malady me da se pi eja lawson hey obie so ni nuamu a wo obu na fa so o man de ed no malady money ajuma na boko there we here doctor o shine sense from apa that's oba pa be kinzu che ho why for sure invitation me sa come there o sa ka o awurade ye ginam se de na ya aduma enya so apa ye beja o e beje ta yo malady me da say nyame insha pa mo nsuso ene ajuma na ye mo ahwefo ne watiefo nyina mo ene hwana afi mo ne tie Lost Herbal Center mo nimsem ye ne mo hyedi nko fa pomoden ho ukwada bia na otwene mfinimfin anenso ukwada yen kan mo se apomboden eni ho a na se de nkwa no enwe peye yen hwe didie yie yen hwe onum yie yen hwe ena yie most especially adidie sabontin ne doso broso a na ne die kwan so chimato doso ni pedua ne mu men se obi adwuma de ibedi di abontin me kan ho bi nanso don't form the habit of eating 3 square meal outside the home. Anapa, abonting, awia, abonting, anumre, abonting, there be ange bi umba ko die. Ke frifia enke ye na boni peduano yente enchine edie so. Let's cut down on sodium and salt intake. Abeboa woni mensa no ma me kase chirinsa ti ensa no so na mo ni peduano ti ensa no mroso na emwa. Oh yeah, Juma bra. Let's cut down the stress. Enough of the energy drinks. Mesre, nipeduano. Oh yeah, Juma. Wa bre. Da home. So hu da nyabotre da home. On sorry na hodi ade abebio. Oh yeah, nye and so still me no drink no. Na me dey atoa so all the pressure and me nipeduano. Ane dey kwan so. Ye mo nipeduano ho ban. Dey anya ni o. Enkwa ne free mu a. Onkoto enkotua ka obabia entimi emwa. Ne kai say so be di na abanom di a ye honam nkwa de ye mre ebe no watomra ba akwa na se mienu ene de kwan so Lawson Herbal Products e wa adwaso ne santi mentwen yade boban ma oni padua o boban a ye wo ma ne meri medro Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture ani adro ne edin anya no nkwa ye kan ye ho hye meka atenkan ya kono nipa ewo ye mu enkwan fimu kwa de be ma kwan eda oba ho amano ma kwan da wiem o kwan be poso de amesre be me oba no so nyo yiri a ya bo ho ban be ma nyo okunu a bo ho ban what nchechire intem ya de na ba na ife enam nkwa de a Lawson Law Care Mixture ene wadro ne din anya no nkwa sabio manimua ejanan biaye Johnson biaye ene adwareye baby ba ko enipa dunkron ene koso mesre obi ane ne ho nsuo bia na wo yemfa bia enye ma abo next time hwe ho nsuo ne mom no obesa mana kwa Lawson Law Care Mixture ane adron edin bema nipa ye adwuma o nanso mamenka wo sene nyina mu no wa mo ban ama prostate na onkwa na betwa okwan finfin cancer hamano cancer of the cervix mema de prostate cancer ti insurance boban ama prostate na dre wa dance your din 25 years still standing and counting Lawson Gileman capsules Lawson Gileman capsules any adron edin na intime amwa na pomodin no enwie peye menka o say o ye berima enremi ensin na betumi aka bom abekona nom how be any actually oba obanum emu mienu I Lawson Law Care Mixture and a Lawson Herbal Mixture what me dimo dance here what a dreamy obanum the same open be a bro so person ye din komo and the demon chere pani kwache for beje oso amu akwa aba na wati wasem ya pepuma sibre ye nin komo o frɛ 0242 133 577 0242 133 577 0242 133
577 0242 133 577 0242 133 577 Anna 0248 619 999 0248 619 999 0248 619 999 What you chemu bia about Lawson Herbal Products menka will say Lawson delay man dear memedro bema wo hwe me wotie me wo enfie no edun wo 18 konkwa dia sa hodaso ene bema dia me se mantwen ya de boban ma oni padua na bia de kwamra na sikan ebi ni ho adekopa ya hwe ne santi wo enfie dun wo 18 konkwa dia adrei numbi na ebeboa wo obese doc me ni yire o doc me nware yo doc oba ko to ko ni ha o enye sebe enan kwanti na bema o konom Lawson delay man so oba ho so oba ni ho so wa so nware nya kwanside o prostate ho odinti odunzo twa ho odinti Lawson delay man wodru I mean ka o say ye kwa empani fie so a ye de ba kwa ta high party ti ya no prostate cancer enti bema hyase ne na boban ma oni padua the future our church na no hyase enne day today no the santi ahodaso dro bambo dro apomodin dro enkwatenten dro for the prostate no Lawson delay man capsules yaye diemu yemfremu enka tete no sabio na namkwa okura omkokwaye mu ebiefie kura be du no munya mafie kobo na kura ona obai wo ho omudidi omonum omodo omohye omodu omoyare ana no moyare because ebasa na de omudi na no san esayade yenhwe kwansusa yenhwe banche haban yenhwe bofra haban yenhwe prekese yenhwe galeki ekase ka de ebechi nigna no ene akodi akiri okope wo ha obebre na emumu no emekwa yankwaye no entempa no na onsanka o Lawson delay man capsules na emuwa na minka o say empani say dia bia enyini a na epo ebem efe ne kwani mu ahode ne kofom natural ya ho hwia enye yie ebebo pa ne say free ne kure no obehwe de ne yie na wo hwe onum ne yie na wakai say obedi nkwa men na ya de nya kwa woni padua mu bio die na be kokra ba abompo a Lawson delay man bema ani edron edin Lawson delay man ani edron edin Lawson delay man capsules na edron edin so nim ginger kakadro de ya me pa ocho ya me fenda go aduane dem no ya mane nkom garlic mane ko aduane man entim emmoa na kai se me se ahode ne nye na ba fom a poor erection premature ejaculation the erectile dysfunction be correct here Lawson delay man ni yemu pa no yemfansuo enum delay man debida nemumu no o the Lawson law care mixture and eye unsuo na o de anom topai delay man no 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 Lawson law care emaso numbi infection bia bia sebio eja onka wasene mu ho no ama ensuo egu wo no na ejo hyehye no nyina be firi ho akwa Lawson law care na ono mu kumasi de enim say cocaine herbal apidank misty fredimens have made samenko adiye osons yen sabeka bi ho asante mampon yen ko sewa herbal shop mampon enkwantanan atonsum potamu yen ko careflow pharmacy ewa ya atonsu be todro bia no sabeka bi emu na ase in kind and still Oheneni yane mwa ena enum yada say Yanja birthdays na fe yankwa hwan so. Abi je be fa course no mai.
That's a bro, that's a ja, that's a nyama. Yeah, your birthdays, you know. I be je be fa course no my new. Ah. Ruben, okay. Ano mame Auntie Vera. Any eduankra efieje wa. Wonom na wish you happy birthday. Yetrem kwatenten de ma afi ba kwa wadi. Unyame enko so avenue fradom. Enko adom. Ye kwa ma so 0551931930548931 na Abraham Pochena ba chim da e be ko ho. Ai still a wura ne free. Ai nti e be ko ho ne yakoso aboyeja. Ani. Said ye show the super obi tetreta. Food yakone. Hello. Oh, Papa. Yeah, dear. Yeah, dear. About my young cell neck, what you my power here. About the baby vans to do from. About your passing me, any other agility of 4. You take your baby. If you are say, yeah, Sompa Nkomo, and number 1 organa there. About I was just at an question me. At your power here. I'm never done a say. Tell me 2 minutes, we Sompa. Okay, about my young question. No question me. And that's my buy a crazy. You both keep. Said your papa, Kakata, and again in the answer, and a crepa. I send me a boy, Papa Kai, or do ya, ye, pa. None in Yansen woman say. If you are a casa deck, Emma Botoyam Bobapa. To be the same bar, can ya casa deck, Penina Wolfie, and Penyeti Penny Jim Antemante. To casa deck, and can pass in Dimba. And a casa of Aneka. I mean, you say, a two was in it yet. Obey in a Ghana police at some of our poor kind. I know no, a binum, Namana Banata, and send ye by a papa and tea. Say ye for 2 in the fight. So one in common 1 must not even savage 1 year. Being in an minister of our family. Yeah, that's it. Hello. Hello. Mirama. Hello. Hello, Yaton Kakasa. What the chamu, I believe. Yo. Kakasima, speaking after. Yo. Now with the Kaka Mekano, a far apparent Yanono. As a key, Yana, a action on the Padana. Now, that is the apostle, yes, with my apostle, not making what is canon that for our for me. But you shall saw what we have actually answer. Continue on condition with extraction. One among we can fear because of the benefits and Yano, maybe. Now, Papasono and Bano, if I found a now and yet, as an example, Emma use Naga, I can do the market. Yo, yeah, that's it. Hello. 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 Me pacho. Good afternoon. Afternoon, Oba Payentio. Good afternoon. Yaje usuo kasa. Akomo. Adom. Dadia. Juma with your ban one point kufia. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon. Hello. 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 Me pacho yetio. Hello. Hello, yatun kakasa. Shafo yinara. Edi kan ewie yede asede ne kabia no yede banam. Okay. Kwaju ya hwa? Mami. Yetio kasa. Me pocho. Nchia woni wa bedwafo ne wa shafo yinara. No kweni
Sidi Yankopon Ashawe Yam no, or the Ufra Domo, Elqua Domo. Amen. No, Bayo Cassia, Quisisa, Obe Cassada, Ama. Amen. Ma share, Momayankano Cranch Raya. Eye, a depoku, a branch yima, ne papa. Yo. Papa no, a real woman where Jeremy. Oh, Baba, Kenya, one Cassata. Telling Toast, you know, I said, my papa can't, and Cranet, say. Yana ye secret service for no omo ni mo adwuma na kamera say the BBC near the court na asam na ya asam pempe ma we discuss kakra kwahye wo monsase a eja no mo eja case na chiridi enti eje pokunanka ni amepa ni say obedi atum say na ba no aye bone nemom oni penifo be hia na kwan dia omode abaya ne ba fa so e dia asom je baba no ọmọdé afaso ẹdí pọkọ ànyà ní sáwọ ọkọ àti ẹsẹ onimìyànsá sí ni wòbíà ẹdí pọkọ àmà mẹsì ní ẹwìn sẹ sábẹ n'adìyẹ wọ fọm ọyẹ tẹlẹ nsọ náà n'adìyẹ wọ fọm ẹbẹsẹ kwan bí a mo bá fa so aboa ababaawa no nlu àmì n'asọ di ẹmẹrà mẹna nyàmé nhyira o paapaa. yẹda ase ẹdí ẹ họ one hello hello hello. Yay. My lady. Yeah, to uncle, I'm Akasa. Afternoon. Adum. Papa, no, why not? Papa, no, or the cat I hold this night. Ukasa, Obedi and na unkasaba sabasase enti the sense asem na de mo ho de mu nti mama ye ha ni mama ye ndamasi abusuafo yen so edase ye soli na brampa de akra ndin de say eja ki George so on ye woni wo ko e ma master bia e ma schools bia wo tena me ya report mun ko ekesesia eja ki George no na ekro ye nyina tefidie so nyesa de ye dan ye ho a no wo be ha wani ye dan ye ho a na ye wada nchi ko ye kesi ye chi ma no e de si Stefano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na muche cheme no. E mo ye titriti. Mentumi pon sorry. Hu na enwanwa. Enwa me fridom bae na me ka kire wo se. Mato 3p garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3p garlic mixture. Ane 3p garlic mixture. Ema moja edu mofusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene e dia ye. Aha. Na no na madam fu kofi mpo ka kire me se. I work natural health for bi bidrobi omodi aba. Your friend 3p garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3p garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3p a ebeja ne se hum. Edroi enya mapemfo, ema wo ma wo manofo. Ananse nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3p garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. 21st Clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo sciatica expert